Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Ke Eastern Nagaland People's Organization ENPO kala yengskem ba ka klem shimbenta ha ka election Lok Sabha katba ompat pen ulong ya ka jingdawa ban aino ela ka jong ka jylla ne ka frontier Nagaland ka ba kentup ya ki Hindutuli ki district jong ka jylla Nagaland. Hagasni pale arphongut ki MLA berki kenhun bapher kila syong jingyalang hatuen zang bat na kalyang kinong yalam jong ka ENPO sa shisin biang kila penmina hagasni thok ding ba kila boycott sendon ya ke election MP Lok Sabha ka belong ha ka khat khandai trik uya yong ha ka jylla. Ki MLA na ki Eastern Nagaland ki constituency bapher ki ba kentup ya ki kipire Longleng Mon Nongklak Shamator bat Tuan Zang District baru MP Rajya Sabha Bamarway ke Nagaland US Pangnon Konyak Ru ulai shimbenta hakte ke jingyalang. Kate ke jingpinmna kelas dang trai kam hak pratrik luber arhajar arpsau hak than mi ngi jong ke jylla Nagaland. Ka ENPO kedik kenhun ka bahak li do jong ki nyau teli ke jat benriu jong ki naga barkam shamla ailat ban pelong ya ke rensan yalap election hak Hindu teli ki district jong ke Eastern Nagaland. House nem baladem kim shemla tre bani shimbenta hak election MLA hak jylla henry kila wengno ya kate hadien bakla yo ya ke jingkular no menteri kampo yeng kari u Amit Shah. Katnat kampo yeng jongkari kala thau ya ka komiti ka badan laingut ki dekon ban kmi bnya ya ke jingdawa ke jongki. Menteri rangba u nei Purio dangshen ula pentip ka sarkar jylla kala pha ya ke jingterwa ban aya ka autonomous region hak Eastern Nagaland.